Siphinde-ke sikwamukeleke la kwi-channel yakho nje emnandi kakhulu la sikubhekela khona-ke amaphupho-ke. Ngaphambi kokuba siqhubele phambili sibhekele-ke iphupho lakho-ke, besicela ungakhohlwa-ke laphana uku-subscribe-a, ulakhe uphinde-ke ushere-ke. Ake sikubhekele-ke iphupho lana-ke, ukuphupha uwasha izimpahla. Khona inhlambuluko ekumele ibe khona emndenini. Wena ophuphayo ukhonjwa ukuthi kumele uyogeza ukuze kuvuleke izinto zakho-ke. Bese kuba khona uxolo okumele libe khona emndenini. Kungenzeka ukuthi kukhona abangazange begeze ngesifo noma kukhona izidalwa ezahamba zingageziwe. Manje-ke inkomba ukuthi kumele kwenziwe umsebenzi kuze zigezwe lezo zidalwa. Kungaba ukuthi khona ozohlubula inzilo ekhaya. Kuyaba futhi ukuthi mhlambe nizovezelwa ukuthi umsamo wasekhaya ungcolile. Gezani umsamo noma icala uma ngabe likhona-ke ekhaya. Engakuqaphelisa kakhulu ekufanele kuqinisekise uma kukhona owasemndenini owahamba engazwene nomunye khona ekhaya, kufanele kube nenhlambuluko eyenzakalayo-ke. Lokho-ke kusiveza ngakho-ke ukuthi omunye aphuphe ewasha egcekeni noma wena usuke uxabene naye loyo ongasekho emhlabeni uphuphe ewasha. Kusuke kuveza ukuthi kukhona-ke uxolo okumele-ke nilenze. Siyabonga kakhulu-ke la kwi-channel yakho-ke. Ungakhohlwa-ke uku-subscribe-a, ulakhe uphinde ushere. Siyabonga.